أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووعد المتقين فعال فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. All praise is due to the Almighty Allah, the sustainer of the universe, the creator of mankind. I bear witness that there is none worthy for worship but Allah Tabaraka wa Ta'ala alone, and also bear witness that indeed Muhammad was the last of his messengers. Brothers and sisters, I urge my soul and yours too to always fear Allah Tabaraka wa Ta'ala in everything we do, in everything we tell, we speak out, in all what we associate ourselves in. Please make sure that you do not leave fearing Allah Tabaraka wa Ta'ala behind in everything, because it's what will make you successful here and hereafter. وأول ما سأذكركم به هو معنى الإسلام. The first thing that I want to remind you people is the meaning of Islam. فالإسلام هو الاستسلام لله. Islam, it's a total submission to Allah. ويعني ذلك, and that means تستلم حياتك كلها لله. You give in all your life, all yourself to Allah Tabaraka wa Ta'ala. وحده لا شريك له, him alone, without associating him with any other thing. فالمسلم الحقيقي, a true Muslim, هو الذي يحب ما يحبه الله, is that kind of a person who loves what Allah Tabaraka wa Ta'ala loves, ويبغض ما يبغض الله, and hates whatsoever Allah Tabaraka wa Ta'ala hates. وكما قيل, as it was said, إن المحب لمن يحب مطيع. Indeed, a lover to whom he or she loves is always ready to initiate what a friend wants him or her to do. فالحب الحقيقي لله, true love for Allah Tabaraka wa Ta'ala, يستلزمك أن تأتي بكل ما يحبه الله, بكل ما يحب الله. It requires you to come with all what Allah Tabaraka wa Ta'ala loves, because you love him. You live out all what
he doesn't want you to associate yourself in, because you love him. وكما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. And indeed, those who believe, they are too astonished. They love Allah a lot. They are attributed to Allah Tabaraka wa Ta'ala a lot because they love him. Whatever they do, they seek from it pleasing Allah Tabaraka wa Ta'ala. وكما أخبرنا الله تبارك وتعالى مخبرا بصفة من صفات المؤمنين, as Allah Tabaraka wa Ta'ala told us in one of his verses when he was attributing a true believer, he said وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Indeed, these people feed people all what they are able to, even if they still love it. Gives out food, but he or she still loves it. Gives out money, but when he is also in need of it, or she is also in need of it, but because he is seeking for something far more better than this, he gives out. Miskina wa yatima wa asira. Be it be to a needy person, or an orphan, or a captive. And after that they say innama nut'imukum liwajhillah. Indeed, we have done this for you not to please you, but to please Allah Tabaraka wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala shukura. We are not more interested in what you'll give us because of what we have done for you, nor you thanking us. That's not what we are seeking for in what we have done for you. We are seeking to please Allah Tabaraka wa Ta'ala. Then in another verse, Allah Tabaraka wa Ta'ala said, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Say, indeed, all my prayers and my sacrifices, all my life, and the hereafter, I surrender it to Allah Tabaraka wa Ta'ala alone. I associate him with nothing else. Why is he or she doing that? Because he or she is having that sincere love for Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَبِالْمُنَاسَبَةِ, and with that, إن النصارى يجهزون لاحتفال يسمونه Christmas. The Christians, ومن جرى مجراهم, and those who are like them, they are organizing themselves to a celebration which they call Christmas. والذي يزعمون أن ذلك اليوم هو اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. And they say that that's the day when the Prophet of Allah, Isa alayhi salam, was born. وَالَّذِي يُسَمُّونَهُمُ الْبَعْض ابن لله, whom some of them say he is a son of Allah. وَالْبَعْض يُسَمُّونَهُ الْإِلَهِ, and others call him Allah, oh God. وَلَيْسَ هَذَا بِعَزِيزٍ. This is not what I want from it. وَالَّذِي أُرِيدُ مِمَّا جِئْتُ بِهِ. What I want from what I have come with, هُوَ أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يشاركونهم ويعينونهم في احتفالهم هذا.
is that some of the Muslims enjoying themselves and also celebrate with them onto this particular day. وَإِلَى هَؤُلَاءِ أَقُولُ, and to these people I say, إِنَّ هَؤُلَاءِ, indeed, those people who celebrate that day, يَعْتَقِدُونَ أَنَّ عِيسَى هُوَ اللَّهُ أو هو ابن لله أو هو ثالث ثلاثة. They believe that Isa alayhi salam, the one they call Jesus, is a son of God, and others say he is God, and others say he is among the three gods we are having. Because they believe we have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. وقال عنهم هذا ربنا جل شأنه, and our Creator Allah Tabaraka wa Ta'ala told us about them long time ago. قال تعالى, Allah said, وقالت اليهود عزير ابن الله. The Jews claimed that Uzair, the one they call Ezra, is the son of God. وقالت النصارى المسيح ابن الله, and the Christians claim that Jesus was the son of God or is the son of God. وبعد أن أورد هذا, after Allah تبارك وتعالى telling us this, he said, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Indeed, they have disbelieved. Those who say that Allah is in the three gods, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In another verse he said, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Indeed, they have disbelieved. Those people who said that indeed Isa alayhi salam, the one they call Jesus, is the son of God. Allah said, ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. That's a word that comes from their beliefs. يُضَاهِرُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ. They imitate a word of those who came before them. They also had a belief like the one they are having. Then Allah said, قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. Allah cast them. Allah is against them. أَنَّا يُؤْفَقُونَ. How could they come up with such a word? How could they come up with such a word? ذلك القول العظيم. That huge word. والذي يشمئز ويقشعر منه ما هو أكبر من إنسان. A word which creatures which are more stronger, more bigger than a human being. وهي السماوات والأرض. And this is the heavens and the earth. كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Indeed, the creation of the heavens and the earth is more stronger, more huge than the creation of mankind. But people do not know it. Allah said, they are even stronger than we human beings. But because of this word, that Allah begot a son, ماذا قال الله تعالى? What did Allah تبارك وتعالى say? He said, تكاد السماوات يتفطرن. تكاد السماوات يتفطرن منه. The heavens reach an extent of wishing to tear up themselves. The heavens to tear up. Not only that, وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ, even the world to split itself. The world we are living onto, split itself. Not only that, وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, and even the mountains reach an extent of wishing to collapse. Why all that? أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Because these people are saying that Allah begot a son. The heavens wish to tear up themselves, the seven heavens. The world reaches an extent of wanting to collapse, to tear up itself, and the mountains reach an extent of wishing to collapse because of that word. Because of that word. Because of that word. ثم بعد ذلك, and after that, you want to also associate yourself in such? تريد أن تشارك قوم يقولون قولا يبغض الله ورسوله، يسبون الله ويدعون من دونه ذلك القول الذي منه تكاد السماوات يتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال. تريد أن تشاركهم في موسمهم هذا؟ وعجبا، يا للعجب، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. You want to help someone, you want to also do like someone who is saying a word which when you say it, the heavens wish to tear themselves up. The world feels like splitting itself, and the mountains feel like collapsing. A word coming from a group of people who have made Allah annoyed, who worship other than Allah Tabaraka wa Ta'ala. You want to associate with them in that festival? You a Muslim? You a Muslim? Someone is an enemy.
to your Lord is doing something which if you don't do, you will not die, and you decide to do it, أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فتوبوا إلى الله إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. matenda amajjuvu wakitibwa Allah tumusaba sokusasira kwe ku nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. abampuliriza mwenna namira omwoyo gwange nejammwe okumutya Allah. mbajjukiza ku ki ekitegeeza obusiraamu. Eggwe okubeera omusiraamu kwe kwewaayo ggwe kennyini na buli kyonna ekitegeeza ggwe oba ekikyo n'okiwa Allah nga yaba akifuga. Gossa bussa mu nkola Allah byakyagalamu. Omusiraamu omutuufu yandibadde ayagala nnyo Allah we. Omusiraamu omutuufu ebisanyusa Allah byonna byandibadde bimusanyusa. Omusiraamu omutuufu ebinyiza Allah byonna byandibadde bimunyiiza, kubanga yenna gw'oyagala byayagala obyagala, yenna gw'oyagala byatayagala obyetamwa. bwe tuba twagala nnyo Allah waffe tulina kubeera mu kifaananyi ekyo. wasemberedde omukolo ogwa Christmas gwe sandibaddeko nagwo obuzibu bwonna, naye ku lw'okubanga abasiraamu abamu bagwettanira n'omusanga nga yaguza obugoye, yaterezezza ennyumba, yateeseteese ebyokufumba, bagenda kukyakala ku lunaku olwo, nkakibba okwogera bino ebigambo. bannyini mukolo ogwo bayina enzikiriza egamba nti Yesu mwana wa Katonda, ate abalala bagamba nti Yesu ye Katonda, ate abalala ne bagamba nti Katonda omu mu bakatonda abasatu. Ekigambo Allah kye yassaako comment nagamba nti bamala dde okubula abakyogera n'abakikkiririzaamu. Lwaki baabula? Kubanga ekigambo kye boogera kinene. babanga abavumye Allah nga nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba mu hadithi al-Qudusi, yagamba nti shatamani ibnu Adam wama kana yanbaghi lahu an yashtumani wa kadhabani ibnu Adam wama kana yanbaghi lahu an yukadhibani. Tibwanadamu annimbisizza naye teyandigwanidde kubanga akikola. Omwanadamu anvumye anvuma naye teyandigwanidde kikola, mpaka Allah bwe yatuuka natugamba nti wa amma shatmuhu iyay faqawluhu anna liya walad wa ana Allahu al-ahad as-samad alladhi
lam alid wa lam ulad. Nagamba nti ate okunvuma kwe kuvaamu ekigambo ekigamba nti nazaala omwana teyandigwanidde kyogera obanga avumye Allah. Ekigambo ekinene ekyokuzaaza Allah ekyo ebitonde ebigwevu ebigumu ennyo emirundi n'emirundi otusinga ffe abantu ku lw'okukiwulira bibeera mu mbeera ya bunkenke. Eggulu yegomba kweyasaayasaana, ensi yegomba kweyasaayasaamu, ensozi zigomba kumementuka. Ku lw'ekigambo ekyo ekinene ekiba kivudde mu kamwa k'abantu, ku lw'obusungu obungi n'okwewuunya okw'amaanyi, ebitonde ebitegeera Allah ebimwawula mu butuufu bw'okumwawula, ekizampo y'ebyetumala yembeera gye bibeeramu. Buli ebigambo ebyo ebyogerwa, naye ddala ddala gwe omusiraamu gwateeseteese okwettaba mu lukujjuko olwo, gwateeseteese okubanga naawe ogenda kwesanyusaamu ne famire yo ku Krismasi gw'omusiraamu nga bagenda kuzaaza Allah. Obusiraamu bwaffe tubutwalawa. Ebiseera ebyedda si bwe byalinga. Omusiraamu yatyanga nnyo. Bajjajjaffe Allah abasaasire baasiibanga n'okusiiba. Baba bakiri ku lunaku olwo nze sijja na kulya mmere yonna. Naye ennaku zino oyinza okwesanga nga ate ffe abasiraamu tusanyuka nnyo, tubeera nnyo mu masanyu ku lunaku olwo n'okusinzaako bannyini lunaku. Wallahi si kituufu. Bwe kibanga ddala mu mutima mulimu okwagala Allah, bwe kibanga ddala mu mutima okakasa nti Allah ali omu, bwe kibanga ddala mu mutima agwo obusiraamu wabwagala obwagala era wegomba okuyimirizaawo, wallahi tewandibaddemu abo abagenda oddukuza. Naye mu byonna nkugamba ekigambo kino, na buli kyonna kyetukola ku nsi wano bagenda kitubalako ku qiyama. Nenkomenkeriza nga nkugamba bali linsanu ala nafsihi basira, na buli muntu yenna eri mwoyo gwe yagufuga. Ejja n'ogimanyi, omuliro ogumanyi, omupiira guli mu ngalo zo. Walau alqa maavira, abantu buli bwe tutuuka mu nnaku zino beebuzaabuza, ate bwe mbanga sirina kyakulya kyonna, tatuukangako mu mbeera eyo, naye ayagala awulire nga kikuvaamu nti kale awukkirizibwa okugirya. Naye nga bali linsanu ala nafsihi basira, wallahi gwe ambasadda w'omubiri gwo wajja wekka ku nsi kuno, waliwo yakutuma, ogenda givaako voomu, gye bagenda okussa mu ntaana ogenda gibeeramu bwomu, okiyama bajja kubala lwomu. Wefeeko tuzukuke basiraamu, tudde engulu, tuleme kwemalamu nnyo bwetu. Tulunaku lumu nolabanga obusiraamu bukukalubiriza nnyo. Lwaki batugamba lunaku lumu luti? Tebakuganye kulya byobadde olya birye, oyise mu mbeera ze eza bulijjo, tosaawo mbeera yonna ey'enjawulo. Bwe tunaagaana Allah tulaba. Ala salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin
وإمام المتقين كما أمرنا الله تعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وخصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.